Yes, inshuti z'akadasohoka bakunzi ba Kigali Lion News, reka twongere tubifurize kuguma kugubwa neza, guhirwa mu byo mukora byose birumvikana n'amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuba tugenda updatinga tubabwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko, kuko ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitugeraho natwe tukavuga tuti nyamuneka reka tugende tubiba updatinga mu buryo bwihuse cyane. Sindi butinde rero kuko muraza kunyemera bite mbangura nk'umuraza kunyemera mbabwire yuko bice byano muri teritwari ya Masisi ibintu byongeye gukana icyitwa imirwano yongeye gufata indi ntera. Turaza kubikomozaho ariko yenda muzi no kunyemera tugaruke ku kibuga cy'indege cya Pinga by'umwihariko mbabwire amakuru ariko aturuka isa ku isa. Iki kibuga cy'indege cyasa kuba kiri kontrolwe n'igisirikare cya M23. Mbibutsa ko turi ku gicamunsi cyo ku itariki 30, ariko akaba ari amakuru twinjiramo tubanje no guhikasi ndetse no gusuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko n'abantu bagaciro gakomeye cyane badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, Zimbabwe, Zambia n'ahandi hagiye hatandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Si ibyo gusa kandi abadukurikira bibereye Canada, Bubiligi ndetse n'Ubufaransa nabo tubaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Tugiye kuba rero dukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemerera ngo tugaruke ku kibuga cy'indege cya Pinga, ariko kandi si byo gusa Pinga by'umwihariko turaza kuba tugarukaho. Turaza kubabwira yuko imirwano ikaze cyane yongeye kuba mu bice bya Mazakabola, Makobola, cyitwa imirwano ikomeye cyane imaze kugaragara ko yamaze gufata indi ntera. General Sultan Makenga Emmanuel yamaze kudekarara intambara. Urugamba nyamuneka rushobora kuba rugiye gufata indi ntera hagati y'igisirikare cya M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingwa, tugera tuba updatinga 5 kuri 5. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi by'umwihariko harimo aturuka mu bice bigiye bitandukanye. Muraza kunyemera tunyarukire hano mu bice bya za Warikale, ariko kandi ku gice cya ndetse na Petit turebere hamwe by'amasasu menshi yaraye ahumvikanye. Ariko kandi hari amakuru arimo aturuka mu bice byano muri Minembwe ahitwa Mikarati, Nyamara, cyitwa ibitero bikomeye cyane bya FARDC n'abazalendo byongeye gufata indi ntera. Turaza kuba tuyikomozaho tubiva imuzi n'umuzingo. Turaza kubabwira yuko nyamuneka imirwano ikaze mu misozi ya Makabora yongeye gufata indi ntera. Munyemerere nkuru tuyinjiyemo, ariko mbere yo kuyinjiramo turaza kwinjira muri teritwari ya Robero tubabwira amakuru ari guturuka Mabasa ahitwa Arimbongo. M23 yamaze kugaragaza ko igiye gutangira guha isomo rikomeye abazalendo ndetse n'abafatanyabikorwa babo. 5 kuri 5 mudukurikire iminota itari nyinshi cyane. Mu gace ka Makabora rero muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa imirwano ikaze ihuza ihuriro rya Alliance Fleuve Congo n'ingabo za leta Kinshasa FARDC zifatanyije n'abambari baso bari mu mutwa FDL ndetse n'ingabo z'u Burundi n'imitwe yitwaje intwaro nka Basalendo. Amakuru aturuka muri ako gace rero yemeza ko iyo mirwano yatangiye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, ikaba iri kubera mu misozi ihanamiye umujyi wa Makabora ahifatiye akamaro kanini ka gisirikare mu by'umutekano, mu miterere yaho ndetse n'ubutaka. Nubwo kandi hari amakuru amwe avuga ko AFC M23 yaba yongeye gufata burundu umujyi wa Makabora, amasoko y'amakuru arimo agenda aturukayo ahamya ko amarwanyi ba M23 bageze mu mujyi wa Makabora umugoroba w'ejo hashize hagana ku isa y'isa 11 z'umugoroba, ariko hanyuma bakaza kuvamo bagafata imyanya ikomeye mu misozi iwuhanamiye. Iyo myanya rero niyo yabaye ishingiro y'imirwano yongeye kubura by'umwihariko muri ano masaha ya mu gitondo cy'uyu munsi. Amakuru akomeza avuga ko AFC M23 iri kwirukana bikomeye FARDC n'abambari bayo muri uriya mujyi mu duce twa za Rusamambo, Abeka n'ahandi hafi aho ngaho. Ingabo za Leta zamaze kuva ahangaha zigafata imihanda ugana Baraka mu rwego rwo gushaka inzira zo guhungiramo. Abandi ba FARDC bagaragaye bari guhunga mu gace ka Swima, gusa amakuru avuga ko kugeza AFC M23 taragira muri kariya gace, nubwo umutekano wawo ukomeje kuba muke cyane kandi uteye impungenge.
Imirwano rero yongeye guteza ingaruka zikomeye ku baturage, aho benshi bari guhunga, abenshi berekeza mu mujyi wa Uvira, Baraka ndetse n'ahandi hafatwa nk'ahari umutekano muke ugereranije n'imirwano iri kubera mu bindi bice. Abaturage rero bahunze bava aho bafite impungenge z'uko imirwano ishobora kuza gukomeza gufata indi ntera, bajya aho imirwano itari kubera. Ni mu gihe kandi imirwano ikomeje muri Makabone ndetse no mu misozi yikikije, bikomeje kugenda bituma abantu benshi by'umwihariko bahunga. Abasesenguzi bakaba bavuga ko birimo birerekana ko umutekano uri busheho kugenda uzamba muri rusange, ariko kandi ku rundi ruhande urushaho kugenda uzamba. Byose turaza kuba tubikomozaho rero mu masaha make cyane, mu minota mike cyane turaza kuba tubyinjiramo, turaba tubirangije. Nibiza no kutwemera tuze gusimbukira mu gihugu cy'u Burundi, naho tuba updating tubabwire uko situation ihagaze muri rusange. Ntabwo ndi butinde rero, by'umwihariko murabizi ko nkubita mbangura, ariko muri uko gukubita mbangura turaza kuvuga byinshi, tunasesengure turebe se ni iki gishobora kuba kirimo kiratera ibibazo nk'ibi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero murabizi ko igisirikare cya M23 cyari kimaze iminsi kiri kuvamo. Ubu tuvugana rero amakuru namaze kwakira nuko nyuma yuko igisirikare cya M23 cyari kimaze iminsi kiri kuva mu mujyi wa Uvira, cyamaze kuba kizanamo abo bita polisi. Murabizi ko M23 ifite polisi yayo, ariko amakuru nanone akavuga ko ngo ibi bikorwa byo kuzanamo polisi ari mu buryo bwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka, by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi M23 ishobora kuza kuba ishizemo neza, nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR, zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho, kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyumira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Depite Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano ya Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe
umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishyira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Vigtamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka harimo inkunga n'ubundi bufasha bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano no guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange.
Si ibyo gusa rero by'umwihariko amakuru yo ni menshi, munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi, bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye by'u Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyimira nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tuba updatinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rero muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abaperi n'ahitwa za Buswaga. Umuyobozi wa gisirikare rero muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi yavuze yuko ngo kiye kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho. Muhindo rero Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na UPDF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho by'umwihariko
hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero, mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda bahangana n'ibitero by'igisirikare cya M23. Yagize ati rero abaturage bamaze igihe bagaragaza imyitwarire by'umwihariko ikomeye cyane kubera ibitero bikomeje kugenda bibaho n'ubundi byabo bahanganye na FARDC. Ibi rero MONUSCO ikabigiramo uruhare kugira ngo umutekano w'abaturage uboneke nk'uko n'ubundi ibyamejwe cyangwa se nk'uko iri kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira amahoro n'umutekano biboneke. Kuva rero umwaka w'ibihumbi 2024 muri teritwari ya Rubero hagiye habonekamo ibikorwa by'urugomo byahitanye abantu benshi, bikanatuma abaturage by'umwihariko benshi bava mu byabo, imitungo kamere yabo ikanyerezwa ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byagiye bigaragara. Mu gihe ibyo byose rero byamaze gushyirwa mu cyo na MONUSCO ivuga ko ijya gukora buri kimwe cyose gishoboka, ahasigaye igashyira ku murongo ibijyananiranye ndetse ibintu by'imbogamizi zibangamira abaturage byose ikabikuraho, umwuka mubi ugahagarara, ADF bakayica intege ku buryo bukomeye cyane. Uyu ukaba ari umutwe rero ufite inkomoko mu gihugu cy'Ubugande, bivugwa ko uteza umutekano muke ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tubashimire rero amakuru ya